Together, growing in faith, changing communities. Makatunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi kaDaniel isahluko sesithathu ivesi ye-14 kuze kudlulelele evesini yama-15. Kuleyo mihla uNebukadneza inkosi yaseBhabhiloni wayala ukuba izinsizwa ezintathu uShadrach noMeshach no-Abednego zilethwe kuye. Zalethwa-ke uNebukadneza wayesethi, kuliqiniso yini lokhu engikuzwile ukuba nina nenqaba ukukhonza uNkulunkulu wami nokukhuleka esithombeni segolide engisimisileyo na? Cha-ke ngisaninika ithuba lokusinda uma ningilalela. Makuthi ngesikhathi kukhala amacilongo nezimpondo namagekhe nemiqangala nazo zonke izihlobo zezigubhu, niziwise phansi nikhuleke esithombeni engisenzileyo. Kodwa uma ninqaba, niyophonswa khona manjalo esithandweni somlilo ovuthayo. Ngumuphi lo nkulunkulu onganikhulula ezandleni zami na? OShadrach bayiphendula inkosi bathi, ndaba ezitha, asinakuphendula kule ndaba. Uma uNkulunkulu wethu ethanda, unamandla okusaphula emalangamini esithando, asikhulule emandleni akho, ndaba ezitha. Noma engakwenzi nokho, asisoze sakhuleka kuNkulunkulu wakho, sikhuleke esithombeni segolide osenzile. Sesikhulumile indaba ezitha. uNebukadneza wahwaqabala esewotha ubovu, ethukuthelela uShadrach noMeshach no-Abednego. Wathi, isithando asibaswe ingomane yomlilo, kudlule umlilo wangezinye izinsuku. Wayala amabutho ayisiqhwaga ukuba abophe uShadrach noMeshach no-Abednego abaphonse emalangamini esithando somlilo. Kepha ingelosi yenkosi yehlela esithandweni koShadrach nabangane bakhe, yakhiphela amalangabi ngaphandle kwisithando, kwaphola phakathi, kwangathi kubetha umoya omnandi. Umlilo wawungabashisi nakancane, ungabahluphi, ungabakhathazi. Izinsizwa ezintathu khona lapho eziko zaqala ukumbonga uNkulunkulu, zamdumisa, zamtusa, zamphakamisa, zathi, mawubongwe Nkosi Nkulunkulu wawo baba bethu, mawudunyiswe, utusisiswe kuze kube phakade. uNebukadneza inkosi wathi ukuba ezwe lokhu, wethuka waya kubona ngejubane. Wayesethi ezinduneni zakhe, awu, angithi siphonse amadoda amathathu eboshiwe emlilweni na? Zaphendula zathi, yebo kunjalo, ndaba ezitha. Wathi, nanku umhlola, ngibona amadoda 4 ekhululekile ezihambela kamnandi phakathi komlilo. Eyesine-ke kungathi ingelosi wayesesondela uNebukadneza emnyango wesithando esishisayo, wamemeza wathi, phumani nina zikhonzi zikaNkulunkulu ophezukonke, nize lapha. Base bephuma emlilweni. uNebukadneza wababaza wathi, makabongwe uNkulunkulu kaShadrach noMeshach no-Abednego, othuma ingelosi yakhe wakhulula izikhonzi zakhe ezimethembayo. Zaphambana nomyalo wombusi, zagqoka ukunikela impilo yazo kunokuba zikhonze onkulunkulu abanye, kodwa bazimisela ukukhulekela kuNkulunkulu wabo yedwa. Yajula le ndaba kumina ithandwa zami uma siyibheka silandela kahle. Lamadoda lethwa enkosini
inkosi wanikeza ithuba ithi madoda nisangashintsha uma ngenzeka lokho engikuzwayo yiqiniso yini mina ngithe khulekani kuNkulunkulu wami uthi kubona khulekani uNkulunkulu wami nginika ithuba lesibili engizwile kodwa mina ayangifuni ukunibulala ngicela nikhuleke uNkulunkulu wami maqedane ngeniphilise kodwa lamadoda athi asikwazi indaba ezitha ukwenza uNkulunkulu into engeyona uNkulunkulu asikwazi ukunikeza udumo entweni engalidinga udumo asikwazi ukukhuleka noma ikumiphi imsamo siyazi thina la sondliwa khona ijulile kumina leyo ndaba ngobude bendlela isono siyathandela empilweni zabantwana babantu ngobude bendlela siyakhohlwa ngokuxakeka uyazi khona omunye umuntu oyithole senza izinto ayeyitshela ukuthi yena akasoza azenza kodwa athi ngoba nakhu ngifuna abantu abami badle ngifuna emndenini wami kube khona iphalish kodwa lamadoda ayangithinta athi no noma unganginunusela ngemali kodwa no noma unganginunusela ngomsebenzi kodwa no noma unganginulisela ngesikhundla kodwa no khona lenkonzo ebalekile khona lenkonzo ejulileyo khona lenkonzo ekumele singayikhohlwa lithi izwi likaNkulunkulu lamadoda menqaba uNebukadneza wawuphinda umlilo uNebukadneza wathi lo mlilo awuphinda phindwe kayisikhombisa wasethatha iqhwaga ukuba azibabophe maqedane zibaphonse emlilweni ngiyayithanda le ukuthi umlilo sewuphinda phindwe kasikhombisa sekuneziqhwaga ezibabophayo ukuthi bafakwe emlilweni beboshiwe maqedane asondele uNkulunkulu uyabona sebekudalela amacebo sebeplanile ukuthi bazoqeda kanjani ngawe sebeqedile sebetshele wonke umuntu inkabi sebeyilalisile ukuthi uzodlula lana imdubule ukuthi uzobe kule room nimngenele nimshaye ukuthi uzobehlela umphakele ukudla umnikeze ukuthi uzobenza ukuthi umrecord athi uNkulunkulu not yet not today kwanqaba umusa sho njalo cula kwanqaba umusa ungibona nginje akavumanga nempilo yami yabona abantu bayaceba abantu bayadala abantu bayafisa abantu bayenza abantu bafuna usinqomela ogodweni kodwa uNkulunkulu uyenqaba khona lenkonzo ekumele sibuyele kuyona ngithi ngiyabonga Nkosi lapho wenqabile ngempilo yami ngiyabonga Nkosi lapho ungihlengile ngiyabonga Nkosi lapho ungisizile ngoba mina ngokwami bese ngigaxele mina ngokwami bese ngihlulekile mina ngokwami bese ngiphonsa ithawula mina ngokwami bengasayiboni intuba yokuphuma kodwa ngibonga umusa ngibonga ukuhlengwa ngibonga ukwazi ukuthi uNkulunkulu unqabile and uthe menqaba uNkulunkulu nezulu lonke lanqaba lathi ngoba omdala usesisukumile isilwane sasezulwini sesinqabile bese ngobani thina ukuhlala phansi sekusukuma ingonyama yomndeni kaJuda ngiyayithanda mina leyo nkonzo lithi izwi likaNkulunkulu babaphonse emlilweni kodwa ingilozi kaNkulunkulu yehla yangena emlilweni before bona bafike athi obhala kahle ingilozi yathatha amalanga yawaphonsa ngaphandle maqedane kwashaya umoya obandayo ngaphakathi yasikhona ezinye izinto abantu abangayitshela ukuthi udabula kanjani bathi abantu kodwa sibanibani phume kanjani kuleya ngozi kodwa sibanibani udabuke kanjani kodwa sibanibani usinde kanjani kosibanibani kodwa sibanibani wasurvive kanjani lapha abazi abantu ukuthi uNkulunkulu wangena qala wena wafika kanti uNkulunkulu usekhona athi uDavid uJehova ongumalusi wami athi noma ngihamba phansi kwethunzi lokufatha ngikwesaba ukubi athi ngoba wena unami yabona khona inkonzo yokuhlengwa khona inkonzo la uNkulunkulu esenzela khona ngiyithanda inkonzo yokwenzelwa ngoba ungena endaweni la mina bengizothi mangena khona ngilimali
athi obhala kahle siyophuza okunobutha bungasibulali, siyothinta inyoka nofezela ingasibulali, siyohlala phakathi nabantu abafuna impilo zethu, siyosiza abantu abafuna ukusibulala maqedane bangasenzi lutho. Bani mabesondela kuthiwa sikwazanga ukumthinta ngobani? Kuthiwa ngoba ubehamba nequlu labantu, ubehamba nebuthe elimvikele, kanti wena emehlweni enyama ubuhamba uwedwa. Khona lento uNkulunkulu ayenzayo. Ubona umama azaguge elokhu nje ekhulisa abantu bakhe, akhulisa amadoda. Kubukwe lezi ngane kuthiwa usifuna ukubona abantu abakhulisile, kufanele iqhamuke nje uqoqovelana lesalukwazana okuyiqhamukela kuthiwa nango akuyena abakhulisile, bese kuthiwa nango bakhulisile. Ngoba uNkulunkulu mesethi uyayenza into yakhe, uhlela ngenye indlela, isidalwe somuntu siyahluleka. Indlovukazi yezulu ayibenathi, ayisibusise sivikele, sikhanyisele, isinika amandla nomusa nothando likaNkulunkulu ngegama likaYise sebene indodana nomoya ocwebileyo. Amen.